Yes, no. I never come with dear buying who ya will say. Or Baba to Galamsey. Because I buy any catcher, so on Bana Wabano. Or Baba stop Galamsey. Many and Crosua Galamsey, Edua, Edua more young. I know what the year was as you so. Young woman to 10. Young woman so. Young Kotaka. Takwa wasa asikuma yamra kwano me mi gami yakoma ye no mo 15 good years ye dikrofo wo young na me yam yan say ya hayin fufuo agye tum say omumra me Galamsey na wo mo no sabi na nanu binom omu mitire etira omu ni say akomu ni ye wiase kwa akomu ni tum say omu baba Galamsey say kamu na nanom aka say Galamsey no omu metu no mu say sase na mo akama ama meto ayi apro ni baliye omu person bu di omu na nanom ya na aya na awura ho na ya keto ho to support say so mi say oni wu bia demonstration. Obi be contest aba edi enti na akoto ni radio station mu a wa fan krofo a emma wo mo adwuma emu wo amanfo nso sako wo ano ono nso ya adwuma no abia nkrofo ye the same nipa no ya koma no no a 2024 the same nipa no a the same nipa ya koma no a ibi ebi prayer ya chichi bi ebi koda police station no enne wo no akofa Galamsey baha abese kuafo nkoko a wo msu didie wo mo adua bode wo mo so wo mo adwuma no no wo akofa Galamsey wo akofa nkofo se de wanya wie na akura o siga biem esubefu biem 4 years time ebesa aso na sase a oba so enti ni tumu a ya to abama no family ebi see the history of Asante Atim of that say obi aba na even the NDC kura no wo ha NDC no wo ya samina mo opposition no aha kura o me 10,000 votes holder in the history of Asante Atim no but who as an independent candidate ya nim and Nepal na wo mu a wo ya no say na ya what the town what da ya wo di adu di agro wo di adu di agro na de Galamsey na wo di agya so asem kese ya to ya ah wo manfo anu demu a wo mu tiem
Our man for another musuo. One more dear more, one more dear gender, one more young patra, one more young Adua, one more young cocoa. Or may, yeah, but or may, yeah, to me from Unipan Quajabosia. Now you have Fako called the Quajabosia. I am in for that. Syndicated lower, young penny for any man penny. One more that be almost passing whole laws. What would the young man and your cocoa? Then young cuckoo won't consisura. Now, when you are such a CAC, and did you catch an answer? As Santia Chimno, Amantama Casatran, sir. Galamsedia, any form of galamsey, any form of money, either legal or illegal. The organizers of this gathering. MC, I would down my father. Not the Abachina Galamse, Bani Omoni Crome Beshia, Namo Mona, Mudi anymore. Ah, more the message in neighbor. Ever catch up Wabeshia him for now, catch it almost say, Womona or MP and who be near Bonnie Dean plans. I didn't catch it up. Wow, we are training also. We are Nipa, we train to say the American, I won't make to say the only. Ye no. Anyone who and Penufu by us, MP Noa, Momo MP Noa Motu Abamano. Naya and Quabana meeting here, ye crowd. At just said the carriers of that information to his people. Because he's a leader of this constituency. So anything that goes wrong, he must take a full responsibility for any action or inaction he took. Now what just Hanyama we are to move is a Yenobia. Munya musika wia ya Kenya ya kwasi afoma so atase entina ya when I any nyina so apotia mewu a me gyina so aka say MP ni wo hands in it and kwakasa yes na wa bana wo nti wo ti say ne yire ne ma wo won kan wo ti say ne yire ne ma an Robert akoni fie akwachi wo mo an kwampo police station ko an kwampo police station ko ya so na ya say ya to abama anyama bonia kwaso hawo manfo no anu di ne ya leader ne say won crop forecast am anu ati and some hawo crop for na wa hwe na ya leader Nanyama Bonnie say, Galamse, Nanyama Galamse, I hear what different community are a whole lot of response whereby reception of Galamse, baby, I could be a so I just hear. Yankasia, Yanyago, Yanyatia, Yapo, your body and your door, your watermelon, your door, your mouth, your cocoa, your door, a simple Maya. How about a driver mobile who said that is we say Galamse ni be na esi dan wa ha ye nyansa o pa de boy yan o de ma ya no na ye de ato ho ya de boy abrabo wa ha enti hamata be ba ye ni enti ya sramu se mun fa message we magana fo nyina se Galamse ya so ya from me twa ko dia Emmanuel ibi asante na wa me baby tiji ya wa abiti o so Galamse so that end up platform when what public speech ya open so no say to asante Galamse amoye ye de ni enkwada nyina amoye wo baba betumi enkwada akwa yanso yampani sami ababiri wa mitimi twa me board ya gibisika ehwe me ma meto onye Galamse na ehwe me ma ya Galamse na ehwe me nanna bia na me hwe wo mo so board ya na medua no mani je ho wo mo betu Galamse ebe kakra kwa ye nya dua ni ni na afa kuro no na ebe kwa ye ma nu aso afa so ye hin no wadi ya bro papa ensan
motumfo ekura kasa na de wono ojitu mu no krom ha amantra he wona edi yabro efese ni send bubia anka obi atimi maha eso oba betu enti na de wono na edi yabro na so ya nkene nda ampini kira ye pe ye hia ye be pray ye mojani na ye dia hwe ye ma eni ye nana no ye galam se na hwe ye fi ye nana no penso abesu sabe ye galam se na hwe ye ni ye be pray ye mojani ye dia hwe ye ma eti galam se no ye pene nana de ye pene kira ye pi no so no duma wadi ye no wonu akoso nya pini timi mekasa edu anka hu semna ne so a wala ha so wo beto aba na ye beto atia no ade no akoso beku ye ni ye ma ye nyina ye wa ha sabe ebi yo ya na mo sai ni de yuju wa ti ani bula ya me juma bi ebi nti ama me de me din ana se me bi asie baba ba se ne sabe e be ko ne do bo ye nyina ama su bi aba nti na ye nyina ye wa ha se ba de e pese ye nka ma ye nyina enuafo adofo ene ibi ye MP ene ye DC ene ye mpanifo a ye yi wo mo because when me say ye kita emere pa na bre ani ye di DC any MC eba and MP atoso ba ye adwuma kese pa ba adwuma bi e koso nyina no mostly na eka say ye MC DC na wa MP ayefo ba fu na ye ni o ye ni mo nka ho se kesa se ntesa ye nka mbobie ba se mo me kese sia ye se ye MP ana se mi na ko gina so because ye na ye isa bi yanti politics asimpo no ye gini hu ni se before say nsem bi say beba na beba ye memu no DC ana MC beba betina se ye no not say MP e involved and so say MP anti ase so oti ase eye de na DC betimi betina nsem ati say ase ebeka be kai dan na no habi ama mu am gidi no o kan yo munya botre na ye man ni de man ni de anya no na ye hwehwe de ye panyina no say ye te ha say no ye te ha sabi ye yi mo wo ye biebo wo ye te ha anya de to aba eyi MP enti ye be say MP na we say ye sele no se ni ye yi no say o me ye titirafo no me ye papa no o me ye sa no mo galamse manulo yeli commander me yet say ebia no wanya enough men intini yen say e was say provide internal security alongside police no said the bear almost no ebetimi akame nipa na ebeba no down enu tini ye ton safre Asante Defense Force ene Asante Volunteer Security Association na ye hwe de ekoso won potem ha na ye say community mining and ye ba be corporate community mining nanso onye nokre bia nim eye akutuase kura etoaso 1 2 second third town wo free ha wo ko no eye kwasiada no many youth no ehia na omu yi asotire se omo machine bi nka ewo omo ekoko fuo mu ho side eye akutuase ye ko ye no amana ene chamfan ene machines a egu ho no enya asem ketwa enti no na eyade a e call for agency enti na wo se ye nyina amantena mamu Asante Achim North ye ma ye ne bre na ye to obia ede ne nsa obia de ne ho hyem na ye kokon no se de be ya ye maame mu kokoo ye maame mu board ye maame mu banche a wo de ahwe in school akwaduru akiri a ene nyina no ye hwe kokoo ababo kakra nanso no so obi ba betu ano aduane agu e wa bra wunya hwe mfiri wo be sei wo nsuo ye hwe Asante Achim a e ya mantena man and the serve Asante Achim nyina nsuo agogo konongo pure water company e wa ha no o mo na serve konongo ni agogo nyina ntisi ye hwe mo ma be sei nsuo e wa ha no mo na enye na Asante Defense Force na Asante Volunteer Security Association so ho say bibia ekoso wa Asante mamu say ye gala say ye mining a community ne say won tie ase no say ye to nsafro o mo ba e de bo timamfo no ho ban e ma o mo timi eye o ye kire ede kire o mo plan o mo plan ade no so eno nti na ye hu o mo wa ha no enye say o mo ba ne say o mo ba be ye basabasa na emom o mo ba say o mo be kan ye ho ama dwumadi a ye die no etimi asipi na asipo na awie peye eno nti ana ye hu o mo e wa ha no say etwa say ye ma Asante Defense Force ye etena ha
na ya throw to police emo mo so ya aware naimos ya aware no mbeka Asante Defense Force for ye dey Asante Defense Force for kan omo homa ye ko a we are willing say ye be ye kopem say ye behunu say aden ase atukura na emom yen pene so emo bia emfa ya sase enye mining either cooperative mining either galamsey emu bia ni ho a ye beti ase e wo Asante achim no fo a e wo amantena mamu ha ya yenfuo yen sase esombo mayen yensuo sombo mayen yekua yo sombo mayen